Masepala wa Maluti a Phofung o kolota Eskom diranta tse dibilione tse 5. Mathata ana a masepala ona a putlamisitse phano ya ditshebeletso. Mekga ya bohanyetsi e re masepala o hloka ho thuswa molemong wa baahi. So indeed things have been going downwards. Things are not getting any better in Maluti a Phofung. Ho lokisa ditaba tsena kaofela ke hore re be le mmuso wa banna le basadi ba tshepahalang ba tla tsikalela ho sebeletsa tlhatlhobo e hlwekileng ya bommasepala ho sebeletsa mmuso o hlwekileng o na le bokgoni. Ntho e re tlisang bohloko ka ho fetisisa ke dimasepala tse sa fanang ka ditlalelo tsa ditjhelete tsa tsona ho Auditor General Annual Financial Statement. Masepala tse kang Maluti a Phofung, Tokologo le tse ding. We have seen this coming since 2013. We have seen that there is no revenue collection, there's no service delivery, there's no financial management, and there are no consequences. This has been raised by the Auditor General every year, but still there is no improvement. Mmuso ona ore o se o ena le moralo wa dithuso ho inolla bo masepala tebetebeng ena. Mmuso ore o rera ho kotela ka thoko dithuso tse lefellwang tsa dikhampani tse kantle ho bo masepala ka ho setlela ka hare ho bo masepala. Re tlo inka report ena re ho bona ba re hlalosetse hore na ba bona e le hore ba ile ba fokola ha re loka. Thabo Katsande, SABC News, Bloemfontein.